Sini kontestan number 1 takut masuklah 7 unit. Ini baterai nomor sebagai nomor masuk. Ini stage semua besar. Kontestan number 4 buku India Wishamani unit. Sekarang baik ini pertama baterainya dari stage dulu.
number 3, Elizabeth Koloy. Contestant number 7, isa final tomorrow bersama. Isaac, contestant number 5, Arpana Koloy. Contestant number 6, Lydia Koloy. Contestant number 4, Lord bisa kindly bersama Harimau tadi. Contestant number 2 to Raki Koloy, Sinai Kami Unit. Contestant number 7, Elizabeth Koloy, Bethel Unit. Contestant number 5, Isaac, Kami Unit. Contestant number 6, Arpana Koloy, Sinai Kami Unit. Hadir kita ang Rina masa narasan bagai kini soal competition first separate करने ang pula question है Miss Raki Koloy na buat ini Miss Raki Koloy contestant number 2 Sinai Kami Unit ang bola tapu reward ini bisa mulai sampai Sekitar. No
Heading lesson 5.
Dear